kuchunga mali zao. Sababu ya mambo hayo yote, imani za watu wengi zimepotea, zimepotea. Sababu ya mambo hayo yote, imani za watu wengi zimepotea, zimepotea. Wamefika kiwango cha kujitafutia misaada, huko na kule. Wamefika kiwango cha kujitafutia misaada, huko na kule. Wameenda kwa wachawi, wamekuwa na masikio ya kuwasha, wamesikiliza maneno huko na kule. Wameenda kwa wachawi, wamekuwa na masikio ya kuwasha, wamesikiliza maneno tujue kwamba salama ya kweli ni ndani ya Yesu, ni ndani ya Yesu, ni ndani ya Yesu. Tujue kwamba salama ya kweli ni ndani ya Yesu, ni ndani ya Yesu, ni ndani ya Yesu. Kama sisi ni wapi katika mazingira haya ya magumu, tujiangalie kama sisi ni wapi. Ayubu alishinda magumu sababu shikamana na imani. Ayubu alishinda magumu sababu shikamana na imani. Shadraka, Meshaki na Abednego walishinda sababu walishikamana na imani. Shadraka, Meshaki na Abednego walishinda sababu walishikamana na imani. Hata dunia ichafuke, hata msukosuko wa vita, Shikamane na imani wa Kristo. Hata dunia ichafuke, hata msukosuko wa vita, Shikamane na imani wa Kristo. Tusiogope wapendwa, kwani tuna kamanda wa vita. Shikamane na imani wa Kristo. Oh, tusiogope wapendwa, kwani tuna kamanda wa vita. Shikamane na imani wa Kristo. Tushikamane na imani, Shikamane na imani wa Kristo. hata mazingira yachafuke namna gani, hata watuseme siyo vibaya, tushikamane kama Meshaki na Abednego, tushikamane. Hata dunia ichafuke, hata msukosuko wa vita, hata dunia ichafuke, hata msukosuko wa vita, tusiogope wapendwa, kwani tuna kamanda wa vita. Tusiogope wapendwa, kwani tuna kamanda wa vita. Tushikamane na imani, hata mazingira yachafuke namna gani, tushikamane kama Meshaki na Abednego.